don bon ki kon samla hagene ke juk kabam minta ki perkat de ya ke rukam pong jain kapelong ya ki bakarao te ki persyamban wad ya ki jain ki nep kabakring ya ki syaki way ko himen ko para bayit ha utrai Jesus Christ uye ubakrau tam ha pedeng jongi uye ubakrau tam ha pedeng jongi kane kalongka jingkerli jomba bunwur kadba kia lunglang kano ka jingalang kadba kia lunglang ban mane ya utrai kadba kia lunglang ha ki inga sem jongi upa ukerle uye ubakarautam kakemikan kerle mano bakarautam kikon gin kerle mano bakarautam haba pile school haba pisham parakina pin kerle mano balong bakarautam hapadeng jogi habang yalum lang hakano kano ka jingalang kawan hangi kaneka jingkerle neka jingkwa hapo jogi ngakwa ban long kam karau ban yaki way ngakwa ban yo buram ban yaki way ban yo yakane ka buram ngile bun ki tamasha ha ka jingim jogi ban perlang yala de bakarau ngile bun ki kam ki basiniu wat ngingop ha ka popro ban pelong ialah de bakarau ha ka perteng ngios no sya panggi beryu kele kum ki nege tamasya ha ka jingim jongki tendeng ya ka jingale jongki kon samla ban long ki bakarau ki poi rusya bakut jongga jing penyap ialah de ne ka jim mensau ialah de tendeng pela ban yoi haba piyai ha surak ba tendeng don ki kon samala kiba perka lada ula ban pinstet ya ka motorbike jomo ulong bakarau pila ban don bona padeng jompi pisai yoi kum kita ki kon samala kiba kloit kasnam but ki pinstet ya ka bike nanda ki poi shaka jimpen ya yalade but kum juru jimpens mensau ya ki way hakata ka jingale jomo banlong ubakarau hagaju ka dor don bon ki kon samla hagene ka juk kabam minta ki perkat de ya ka rukam pong jain kapelong ya ki bakarau te ki persyamban wad ya ki jain ki nep kabakring ya ki syaki way lese hakata ka jingale jongi banlong ki bakarau ki penshoy penban iya ki way donro bon gi longo mi longo pa kis ngau karau yala de bad ka bayalang penban shaka jimpen jot iya ki inga sem bad ki put kili yala de manga ngalong bakarau bangalong ba don bor hakane ki inga sem ngan rai manga ngan bishar manga ba ngan le manga kibe kideban bud no yanga kideban kong namar kane ka jingele hapo jongi namar kane ka jingkwa hapo jongi bon sin kayalam pinban yangi sya ka jingjot barnios ngo na ka jingpule ban ning kong mendagasni na ka kita ba jing star ya ke beriu kelamble kiba pinke ya ka ain kibam but ya ka jingi kai jango bale kibam tre ban shashkor ya bale kiperkat hapo jongki kiperkat hapo jongki persya ya ki bahok ya ki rihok bale kiperkat kumne namad kiyoi hala ki jongki kemat Baki rihok kidang yo buram hakamato balay. Namar ka ketino balay ka ang kin
Utrai unsa pendrit ya ki bakwa burom ya ki bakarau. Lada pikain ya la de bakarau utrai un pendrit. Lada pikain ya la de barit utrai un penkarau ya pi. Yensa pendrit ya ki bakarau. Barkilayoi utrai udam penkarau ya ki rihok. Namar ki rihok kilom ki baya pet na ki beriu kalam belai. Ki rihok ki bod ya ka ain, ki kongu ya ka ain, ki shashkor ya ka jinikai, bakiyad ya ka lendi ka badai, bat kilom ki badap da ka jingstad. Ngiyos ngol na ka jingpule ba na ka shiti jongo jako bakoid. Ya ki rihok kilom ki bastad, ka jingstad, kawan na ubele, kawan na kaperte. Te kabamon danar jai ki jingstad kabangila ban pidian. Jingstad jongo bale jingstad perte. Jingstad perte kayalam yangi ne kapelong yangi riu kalam bale. Jingstad do bale kan pelong yangi riu hok. Kabang idang dap da ka jingstad do bale ngin salong ki bajai jai. Ngin salong ki bajang nur, ngin salong ba kaloi ban pendrit yalade, ngin salong ki ba kaloi ban shashitom haka jingim ka jongi. Kadba nang roh ya ka jing start perte, ngin kerlalong ki ba bishni ya ki way. Ngin kerlalong ki ba saram, bat ka yalam yangi shaka jingyale tma kat kum ka jingong jingi kai jongu jakob. Ya ki riu kalam belai kalong ka dau jong ka tema haka perte. Ka riu kalam belai kalong ka dau banyale tema haki inga sen. Pigi bas ngap ya ngap. Lada pilap ya ka tema barit. Ne tema ba haki inga sen jompi. Puson ya lade. Kaya ka dau jong ka temarit bat tema ba hayinga sem jompi light no ya ka jingkwa jompi banlong ki bakarau banlong ki badon buro banyo buro banyo nam banyo ke kerdan kam heben ya ki we namar ngimtre ben pendrit yalade. Habang ngimtre ben pendrit yalade ngi pendu no ngi brat no shilian ya ka jinglong hok. Bonsi ngiyos ngo habang isngap ikibrio. Bale kayinga san jompi kalong kumni. Bale pishong kalad. Bale pimap ki on kalakran kumne kunda terter. Kayinga san jong kinte kalang ong kumne, kayinga san jong shinrang ulale kumne, ushinrang ula keren saron, kakende kala keren saron, te kala keren tad burong, kala penja burong, menda nganum tresyo ban ma. Nganum tresyo ban pediang, nganum tresyo ban yasu. Temarit bat tema bah. Mano bayala ya kane katma kibriu kalam bele. Kibriu kalam bele kayale ya kane katma nama kilong kibriu balasha senshar da ka jing start perte. Ka jing start perte ka ongkum no ka hok ka don ha ke liang jompi. Pide ben yale na ka benda ka hok. Pide ben yon na ka ben pide ben yale na ka benda ka buram. Pilong ubakarau haba pidon buns pa haga jingim jampi. Pilong ubakarau haba pidon kajing babriu. Pilong ubakabakarau haba pilaban syong haki kerdan kam he. Keperte ka ai kum kane kajing start. Kajing start peperte ka ang pinde ban mapia no yano. Lada mano Turk Indian haga jingim jampi pide ban penpai arsha yaki pide ban yale ban penkalon yaki nong shun jampi pide ban penhiar kupon yaki beriu bawan ban yale persha yapi kebakata ya kaburam jampi
Kajing start perte kahikaya ni barabor ban penjaburam ban pendo ban penia. Kajing start uble ka ang talam ke bas ngevere. Pengrit yalade ngan sa pengrau yapi. Kajing start uble ka ang tomblong bakaloy banjai jai bashida men siam bakaloy ban pediyang ya kajing penbay bakaloy ban kongu. Henry kajing start perte ang wadnum kongu yano pilong uberlay pi pilong uburu badon bor pilong barispa pilong basta bale pidon kamban snap yekiway jing start uberlay ang snap iyawu ya dia kalendi jangu bu dia gajingi kai jangu kongu yawu pendrit alade penjai jai dia kinong shun map ya ke bales new yapi ko hinman ko para ngidon hakane ka jinyale hakane ka parte ka bamenta bad nios no na ka gospel o Jesu wala kren haki apostol siapang ka jinia siapang ka jingsha shitom Henry kim shimla pepang kim nushu ben kille yaw Jesu kae ka jimut jong kane ka jingikai ngim patla ben snabutu kakatino bala ko ang kiting bale kiting sipor arpor ki kelalong ki brio kum ki riu prate kila kelalong ki brio klam bale kadau Jesu dah ki kaya ki syapang ka jingsha shitam kalong ka dak ka shinjang ka jings neverit mensiam kine ki brio ki perkat mano balong bakarau tam na padeng jongki kilaya selah padeng jongki kilaya perkasani bha mano balong ubakarau na padeng jongki kai ka bajah ki kila kelalong ki brio klan blay ublay ukren haki kaktino belayan ujisu ulayalam yakini ki kon yakini ki sindranjungu kam jingai haki jakaba jar banduk hikai yaki yakene ka jinkar dor henre kalindi pad ki perkat manobalong ubakara kane ka de ka jingmajungi wan haba utrai udon hajanjungi wan habangi shang haye mane wan habangi shimenda mas bakoi wan haba nilong ki beri ki baduai shalende ngedang perkat kumno ngalabalong bakarao kumno ngalaban yo burom habang aruai nga perkat hato baro kilas ngapianga habang le ki kam barit na gabenda ubale na pesa udong kadnong kila yoy ibang le yakane ka kambabha habang syakriya ubale na pesa udong mano bayoy yakane ka jingle jonga ladom don mano bayoy ngamnu syuballe yaki kambabha ladom don mano saudong jonga ngas ngau kenja snow marwe bale ngam yo buram Buna padang jongi ko himen ko para ngile ki kamu bale ni syakriya bale ben yo buram lupa lese pila ben yo ibun ki beri ki buya ka banner plakat kito kane ka longa jing syakriya bale jimpen kuisnong nangda ki armut kiniyak hakamadu bakin le ya ke baro nangda kin shondur kin buha ka status kinbu haka Facebook bat ki peni page haka takas ni ki kon ngilale ya kane kam kai ka jing to mojongi ni de bagyo burom ki bru ku de bente ngilong ki bru ninang ban lebha henrangim ju lebha tangkat ni lebha desa shisin don bon ki bru ki le ya kane henre pala dia ka jing tre bon apren jong ki kin yang hakamat do ban yo shondur ba kane ka de ka jingale jong ka partai mita wat kane ka jingkwa ka jinglong kalastang bandrong haka balang
Buon ki kam ki bangile nakabenda ubale ngiyom ngilay nakabenda ubale hendra ngimjule nakabenda ubale ngilay nakabenda yalade Duna ba ki beriyo ki bel ki bale ya ki kam babha nakabenda ubale wad habang ngiyom ngilay ki kam babha ngidon ki jingtumu shalinde Kini ke apostol wad haba ki dang ya rengga badu Jisu ki perkat mano balongu bakarau hapadeng chongi badu Jisu mshim yasno baki keren u Jisu lang ubale ulayo i namar da ka bor jongo bale ulayo i kaya ka baki keren hakene ka dor habang ikren shalinde habang ikren jar habang ile jar ubale udang yosno ubale udang yo i badun sekali yapi kokun menen pila keranayu pitrangayu kaya ke kam ka ba pelale pormit kaya ke kam ka ba pelale menen kaya ke kam ka ba pelale ka ba pedon haka jaka kenja bad kini ki apostol kila snabja kila larai namar kitte u Jisu tip ayu kila keren par kila snotu kam don dor satya ban pen bau hakama tu trai namar kila keren ya ke baro bam shondor satya hakama tu bale kila keren kumne namar kitte u Jisu ulayalam laimut ki apostol shawulum tabor hakapor jingala dor But keep shy di barabor kine laingut kiladon barabor badu Jisu kito kive kindaingut ki perkat lese u Jisu ken kordor shu yani kaya kabala jaki kilastang ban perkat perte kila kelalong riu kelam balai but kila perkat kumba perkat ya kive Jisu kawamut tangkine laingut pinyalam yang ipat pindon kamsyu bonsin kaneru kasaijiang haki inga semjol. Bonsin ni perkam o kakemi kalale shiliang upa ulale shiliang te kabalang kalale shiliang bakatino baleka haba ubale ushinti yangi dang kano ka jingle shiliang ka jing start ubale kamjule shiliang yano Kajing stado bale kapenya randi ya baro haka majumu nagadaga dao haka por kaddo haka sni jimbishar kaddo utrai unsa pen randi ya ka perte sha ka monsha kadiang un pen randi ya baro ki bale bha but ki bale suniyo haka matu bale kadon tang ar jai ki jingla jingi sine but ka jimbishar hot justice and mercy jimbishar hot but ka jingi sine lada nim hap ha ka jingi sine ka jango bale ngide ban sham ha ka ket janga jimbishar hot jango bale lada nim tre ban sham badu trai ha ka jingi sine ka jango lada nim tre ban pideng ka jingi sine ka jango bale tekana ko himmen ko para ngi ha ban ya kando ya ka jimbishar hot jango bale ha ka jimbishar hot jango bale lese bona pedeng jongi ngi ha ban yang ha ka diang bona pedeng jongi ngi ha ban yang ha ka diang jango bale ban ya ka kamon minda kale de ka po mangi wei pai wei ban pen be ban pen rundi ya ka jingim jongi ka jingkali kabakongsan amde mano ubakaral tam hapadeng jongi kenre ka jingkali kade balong mano bas ngevrit tam hapadeng jongi ni wei pai wei hakano ka jingyalang gide ben pe mano bas ngevrit tam hapadeng jongi. Who is the humble person among us? Mano balong ubas ngevrit tam hapadeng jongi. Ladang ngim long ki kun ki bas ngevrit tam hapadeng jongi. Ngim laban pediang ya kadem pana uji suong kumdaw. Ukono brio udeban shashita. Udeban shaya. Ban shashita. Ban shashitom ban shayap ngidon kam kemensiam bas ngeverit. Nakatakan daw
Suit haga shitisha Philippi san ter hadu shipoka Warlada bau jisu ulang ubaya ringkat kabor bat kaburam ula pendri tialade badula shimya ka jinglong beriu badula shong hapadeng ki beriu kumu beriu badula pendat buram yalade naka jinglong ubale naka kerdan ubale ula poisha ka kerdan jang ki beriu nangda ula pendri tialade nangda ka ketino bele Tena markata ubale ula penkarau yawu ba ka kerteng jongo ka kelalang ka kerteng ka bakarau hakama ka kerteng jongo baro ki kosiyo kindem ko himen ko para kaneka de ka Christianity kaneka de ka jinge how Jesus Christ kaneka long ka jing ko jongo Jesus yaniru Pikwa banlong ke bakarau, tolong ka bakroy ban pendri. Ya ki mater, ki pendri tialade. Ya ka jingkwa ban ya ka jingkwa ban yo burong, ka jingkwa ban yo nam, kila ay tino. Ki ken kordor ya ka ding hakama jangi, kalong ka jingking ban poisya baneng. Kila peit ya ka labat ding, bat kila yoi ya ka benem balayar hakama jangki. Kila yoi ya ki mrau kalau hakama jangki, bat kila yoi kalong ka jingai la do bale ben kiu koloi sya beneng. Ki pentrit ya lade, kila penpo ya lade palat ya ki mrad, ki kelalong ki jimbang jangki mrad, balong ukun jangu bale. Jimpendri. Kapelong yang iki kun juga balai. Ko himen ko para lemba kane ka keti minta kasni. Lemba kane ka jimpule baro utrai ukot uwerini. Banum washu ya ka buram ha ka perteng. Banum kenya la de bakarau. Ni de ben stang nanno na dunaing. Pigi kon pide ben pendrit yala de hakamat kimi ki pa. Pigi kimi pa pide ben pendrit yalade hakamati way by way bante ya kalongi longsem pigi kon pide ben pendrit yalade na ke jintinju bat ke jimpen shoy jonkane ka perte ka kroyengi banile ya ki kam ki bakarau banyo burong na kamaki beriu kam dame pigi kon samla Kadon bon jai ki jingale hakama jumpi. Don bon jai ki jingtinju hakama jumpi. Lese ki paralog jumpi kin tarwa bon kin laat ke lindi ballong ki bakarau. Haka jimbi jumpi pingop haki jingtinju jongobaman nangda sajau oma. Utrai ukot yangi tolong bas ngevere kito ki bas ngevere kin shashkor ya ketin utrai. Kin kongo iya ka jingi kai jongo bale kin ya dia ka lenti ki basarong ki miosno ya ka sur jongo bale pinban ki kalalong ki beriu kalan bale ya ki rihok kin ya kan do jinge lese ya ki paralog kin tenju ya ki kumbang yosno na ka kitab jing start namar ba ulang rihok tongin tenju ya wu hadukatno ulang ubahok Hadukat no udan bor ban yaisha tenten ki paralo ki tinju yani ki pensho yani ki persang ban penjot yani henre ladang yelong ki kun bahok yaine yaisha wad hakamat babun jai ki jing tinju ban dup long ki bajab da ka jing start ka jomo pare tongin duai bau trai pen pelong yani ki bas ngevere iya ki bakarau tang uwe ulang ubakarau balang ujisu nin bur yawu ubakarau tam jaga jingim jongi balong kibas ngewre balong gi shakri jongo ko jisu ngis ngongo yame ngi et yame ni shakri yame pelong yani kibas ngewre pelong yani kibas ta pelong yani kibaloloy kom kikina haka jingim kachang Eniaro ya utrai Jesus Christ
Iwan Nasional Kami